Mi smo učenici drugog razreda gimnazije Stevan Jakovljević u Vlasotincu i želimo da vam predstavimo našu školu. Naša gimnazija nalazi se u Vlasotincu, živopisnom malom gradu na jugu Srbije na obali reke Vlasine. Naša škola nalazi se na brežuljku iznad grada i već više od pola veka igra aktivnu ulogu u životu našeg mesta. Verovatno je svima poznato da gimnazija pruža opšta znanja iz različitih oblasti i svojim đacima utemeljuje put ka daljem visokom obrazovanju. Mi ćemo vam pokazati po čemu se naša škola razlikuje od ostalih. Za početak, kod nas učenici vođeni svojim interesovanjima biraju jedan od dva smera. Za one koji su dobri sa jezicima uživaju u izučavanju društvenih nauka, društveno-jezički smer je prava odluka. Za one koji pak više vole prirodne nauke, poput hemije, fizike, biologije ili pronalaze sebe u svetu matematike i informatike, najbolji izbor je prirodno-matematički smer. Izborni predmeti takođe pomažu našim učenicima da pronađu pravi put za sebe i oprobaju se u različitim disciplinama. Na našim časovima često obrađujemo različite aktuelne teme i učestvujemo u mnogim akcijama. Ove godine, uprkos pandemiji, naši đaci obeležili su Nacionalni dan knjige, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, Svetski dan osoba sa Downovim sindromom, Svetski dan poezije, ali i organizovali fotokonkurs za najlepšu sliku Vlasotinca pod nazivom Moj grad živi. Takođe, kreativni radovi gimnazijalaca bili su predstavljeni na više digitalnih izložbi. Tokom prethodnih školskih godina naša škola uzela je učešće u brojnim projektima koji povezuju srednjoškolce širom Evrope. Tačno je da nam je pandemija oduzela razmenu đaka, ali nas nije sprečila u ostvarivanju naših ciljeva. Aktuelna online nastava doprinela je poboljšanju kvaliteta realizovanja twinning projekta. Da pomenemo neke od njih. Projekat English and Maths Two Universal Languages uvezuje srednjoškolce iz Španije, Italije, Holandije i Srbije koji podjednako uživaju u izučavanju i matematike i engleskog jezika. Spajaju naizgledne spojeve. Projekat Generation Gap, na kome su radili maturanti prošle školske godine, proglašen je za najbolji e-twinning projekat u Srbiji. U toku ove školske godine, skoro svi učenici prvog razreda i 30 učenika drugog razreda sarađuju sa vršnjacima iz Italije, Francuske, Španije, Turske i Češke na 5 različitih projekata. Završen je međunarodni projekat Region bez predrasuda i stereotipa, u kome su učestvovali naši učenici prvog razreda. Tokom projekta sarađivali su sa vršnjacima iz Podgorice i Tirane, posetili udruženja građana Osme i održali 2 radionice učenicima osnovnih škola. Interesantno je da se naš izborni predmet, jezik, mediji i kultura realizuju u vidu međunarodnih projekata, kao na primjer projekat Culture the Me, koji okuplja učenike i profesore iz Italije, Turske i Srbije. Uživamo u kreativnim aktivnostima radeći individualno, u nacionalnim, ali i međunarodnim timovima, što nam je izvanredno iskustvo. Sve e-twinning projekte predvodi naša profesorka engleskog jezika Biljana Pipović. Postali smo prepoznatljivi po razmenama učenika i međunarodnim projektima, tako da naši budući učenici mogu da računaju na dobar provod i na nova poznanstva koje se nekada pretvaraju u druženje za ceo život. Učenički parlament naše gimnazije takođe je vrlo aktivan i ima odličnu saradnju sa upravom škole po pitanjima vezanim za unapređenje rada škole i boravka učenika u školi. Sarađujemo sa svim važnim institucijama u gradu i stalno smo prisutni u kulturnom životu grada. Uvek spremni da razveselimo, raspoložimo, oplemenimo, ali i pomognemo. Humanitarni bazari, akcije, okupljanja, pesničke večeri i koncerti su samo neke od aktivnosti kojima se bavimo. U tim akcijama učestvuju svi učenici škole. Tada dolazi do izražaja naša kreativnost, talenti, plemenitost. U svemu nas podržavaju i učestvuju naši profesori, bez kojih se mnoge aktivnosti ne bi realizovale. Veliki doprinos svemu tome daje i English Club, jedna od sekcija koja postoji u školi. English Club okuplja ne samo ljubitelje engleskog jezika, već i sve one kojima škola nije samo mesto gde stiču nova znanja. Naša škola je mesto gde se otkrivaju i neguju talenti. Naša gimnazija ne sprema samo učenike za željene fakultete. Ovde svako postiže svoj maksimum, bilo da se radi o matematici, hemiji i jezici. Ovde deca postaju ljudi. Dobri, humani,
širokih shvatanja. Nadamo se da smo vam dočarali bar delić atmosfere u našoj školi. Budućim gimnazijalcima poručujemo da ih čekamo u septembru. Ova škola, naša škola je pravi izbor za njih. Pozdrav!